menyantuni setiap jemaah walaupun daripada sekecil-kecil permintaan ataupun sekecil-kecil pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dorah binti Abdul Kadir dan saya menyertai pakej insaf KT90B pergi haji pada tahun ini 2026 bersama bonda saya Roslina binti Haji Talib Karim. Ni mak saya. Kami datang berdua. Alhamdulillah, pada permulaannya kita tak kenal siapa-siapa jemaah, tapi alhamdulillah selepas 35 hari kita macam adik-beradik, macam kakak abang, termasuklah petugas-petugas, ikon-ikon haji dengan musin-musin dan juga petugas media juga, Izzat. So alhamdulillah semua petugas insaf, ustaz, musin, BOD, general manager, alhamdulillah semua berbudi bahasa, menyantuni setiap jemaah walaupun daripada sekecil-kecil permintaan ataupun sekecil-kecil pertanyaan. So alhamdulillah, kami sangat-sangat berpuas hati dengan respons dan tindak balas yang diberikan kepada setiap yang kami tanya ataupun minta penjelasan. Alhamdulillah. Program yang disusun, alhamdulillah, kami KT90B ni bermula daripada Aziziyah. Kita terus masuk Aziziyah. Jadi daripada Aziziyah 13 hari, kemudian Movenpick di Mekah, di Clock Tower dalam 12 hari, followed by Madinah, alhamdulillah dalam 5 hari, 4-5 hari. Dan setiap fasa tersebut melibatkan packing, repacking, banyak yang perlu diambil kira. Jadi itu di pihak jemaah. So kita boleh bayangkan the amount of effort yang insaf as a whole ambil untuk mengendalikan, mengorganize the whole thing. So it takes a lot of effort, and we are alhamdulillah sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat grateful. Thank you very much insaf. Program-program dan pengisiannya, especially Ustazah Asma Harun dengan suaminya dan Ustaz Luqman Hakim, alhamdulillah sangat-sangat bagus. Dalam bas pergi balik ziarah ada pengisian, di mana-mana sahaja ada pengisian. So alhamdulillah memang sangat-sangat bererti. Alhamdulillah kami doakan semua haji mabrur, dan alhamdulillah insaf untuk tahun yang kedua ni memang sangat-sangat we are very kita saling antara jemaah ni kita selalu cakap insaf ni go all out. Dia memang akan respon cepat, akan go all out. Kita minta sikit dia bagi, contohnya air zam-zam, contohnya penimbang beg, benda-benda yang praktikal ni pun, kecil ni pun cepat je dia respon. And kita sangat-sangat alhamdulillah memudahkan urusan kita. Jadi insyaAllah kita doakan semua orang. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.